Welcome to the Leading Site News. Bharadadet hemprek kilongar ni pachiton dun si pai ni pai krip por ni karbikur po football ke pachu ki pamanpon. Lakha kre troksi socheng denta constituency Romongwi block ang Kangarlo Rongagora High School pachu aklamalong Rongagora Sport Club amay puten jingbe lapen kongchun bang Sunil B etun penchipatir piponsi pini karbikur po football ke pachu ki pamanpon long pemelo. Alushiaman pen kachitong dun coursing tirang karbikur po bidisar Rajiv B Sarkhang B Rongasar Beto Taro social worker Dorsing Kramsa GS Romongwi KCS Hukun tirang social worker Jiten B GS Socheng Dhenta Sport Association Alang itum chitong dun si karbikur po football ki patu RDP dun Bangso ki patua long karbikur po nok song atum tungjang, hanjang, kronjang, lijang lapen ejang atum doan cipati dun. Lapen ang dung kiti ang cipale dun lake hanjang lapen tungjang atum si ang dung kiti cipale dun lo. Putot tungjang lapen hanjang lakurnia nok song atum si ang dung kiti cipati pon lo. Hanjang lapen tungjang nok song atum ki texer sarajok na nata gol cipi unidet si. Putot penalty pen si cipati pon tulo. Penalty cipati along hanjang anok song atum cipahay pon si kicheng si anong e cipalong pon lo. So cheng Dhenta pen Jason Tirang Daily Report, The Leading Site News. Kamu. Oh jangan lo. Etialang pidi kepat suritli lapen atur bang suri hini raparopo. Kalau ini tenaga pabdur bang kes sampai dari masuk raparopo si angkot lasi komat on lasi QR code yang punya nilo mainnya non anglo seliko. Lasi nanti tuh makai